Parare po meno piti pene ahuru maho e. Te nuu a reho puama e irawe ia itera era I whaorehia e te atua. E te atura reho puama I Yerutarema, ua haa putu I horai to Iuta e to Peniamina. Ho e hanere e wau ahuru I te tautani o te whea aito I ma I te hiara. E aro ia itera era, e whaho I mai I te hau ia reho puama. Ua tae meira te prau a Yehova ia te maia, I te taata o te atuara, na o maira. A prauna ia reho puama a toromona, I te ari o Iuta, e ia itera era atua, Yo Iuta e yo Peniamina ana o atuai. Te prau maira Yehova, e iha o tou e tai, e iha hoi e aroi to o tō mautai e. A hoi te taata atuai tonei ho utu a whare, nā uhoi tēnā e rawe. Ua whaar o atura rato I te prau a Yehova, e ua hoi, aore I rawe I a Yeropoama. Parahi hora Rehopoama I Yerutarema, e ua patuf ahau I te mau oirei I awahia e Iutara. Ua patu o ia Peterehema, e ia Etama, e ia Tetoa, e ia Petetura, e ia Toto, e ia Aturama, e ia Tata, e ia Marate, e ia Tifa, e ia Atoraima, e ia Ratita, e ia Ateta, e ia Tora, e ia Ayarona, e ia Heperona, e oire awahia ia yo Iuta e yo Peniamina. Ua wha eta tura o ia I taua mo wahi whaitoitohiara, ua tuho I te whiara a tira I roto, e I maa, e I amura, e te hinu, e te waina. E ua tuho I oia I te maihai, e te paruruan a I roto I taua mo oireira, e eta roa tura iana, e hau hoi tōna ia Iuta e ia Peniamina. Ua haere an a meira te whiata huai te atirevi o itera e ratu ara iana, mai tō ratu atu a mau wahi I parhehia e ratu. Ua whaaru e hora hoi te mau atirevi I tō ratu mau hiti, e ta ratu mau whenua, e ua haere ti a mai I Iuta e Yerutarema. No te mea ua whaaru e hia ratu e Yeropoama, e te mau tamar I nana, e iha ratu e rawe I te tōro a tahua ia Yehova. E ua whaatahia e ana iho te whia tahua, no te mau wahi teitei, e no te mau temoni. E no te mau tawha I hamanihia e anara. E te tātura hoi te whia I tano tō ratu a au I te imi I te atua o itera era ia Yehova. No roto I te mau opu atua o itera era. O te ihaere atua I Yerutarema, e hopoi I te tutia I te atua o tō ratu mo metuara ia Yehova. Eta atura te patireia o Iuta e ratu. Ito atura hoi Rehopoama toromona, e a torua era matahiti. E toru hoi o ratu matahiti te hapo o I te ea o Tavita e tō toromona. Warawei hora Rehopoama ia Maharata e tamahine na Yerimota, e tamaitina Tavita e wahine nana, e ia Api Haira, e tamahine na Eriapa a Yetera. E ua whanau te tamar inana, o Ieuta, e o Tamaria, e o Tahama. E muri ai ana warawei hora ia Maata, e tamahine na Apataroma. E ua whanau meira tāna o Apia, e o Atai, e o Tita, e o Teromita. E rahi tō Rehopoama here ia Maata, I te tamahine a Apataroma, I te mauwaine atu anana, e te mauwaine tawini atu ara. Ho e ahuru mav au ana waine, e ono ahuru I te waine tawini, ho e ta au mav au hoi ana tamar I tamaroa, e ono ahuru tamahine I whanau. Ua whaariro atura Rehopoama ia Apia a Maata, e I tawana rahi I te mautai e atu anō nara. I opua hoi oia e whaari I iana. Ua haap o mai te atura oia
Watu rei te mo tamar inana I te mo wahi atu ai atinua e te whenua o Yuta e Penyamina. I te mo oirei wha eta i tahiara, e wa whata o iei te maa e rawerhei nā ratou. E wa imi hoi te wahine e rawerahi nā ratou. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.